اما ایرو لکوچه و کلان آمده دا کهون کا خلکی آمده درباره پلیتیکای قیوماندا چه فکره نه دسری دل آمده لوانه و المردین البجار مزن و الگلک بجار باکری کردستان قیوم هاتن تعیین کردن رژیم قیوم 4 سال دوره دای اون پلیتیکای قیوم چه دنرخینن والله بوليتيكا قيم يعني او نحقية يعني شو او مثلا شو نحقية قال ما رياض داية مثلا بارتيكي او حقي وان دستي وان قرتيه و جبال ويا واي مثلا نحقي زورداري بنيا فكرنا او بوليتيكا قيم از قبول ناكم أبيا نحقية طب خوار رأي خدا کی از من قدكم رأي أقوم ضايع يعني وي شاقي هدف أبو يعني وانا ناي بيرامنا ما تا سلچوک مزرق رأي خو سلچوک مزرق لی ایرو گرتینه یعنی اویا تی قبول کرین گلو لا ناي قبول كرن أم رأي غدانا أم ما بوش ندا يعني أم رأي غدانا أو مرو أو ظلام وياوت أو جن هاتيا جبو وي işe bike, ve kare bike, ve cuma hizmet bike, mesela bir zamanı Kurdi ve yahut gelime ve yani em daha rahat. Mesela çavaya, ana تعالي meyvandari çavaya yani ve yahut meyvanı teveren malate o beje ev malı emine yedin az nikarın bir mali bijin ya da dijin. Yani ne yapı yani? Ev haksız yani. و خدمت قیوم دبینش بوی خو خدمتکش بوی وقت که باور که از خدمتکی yani nabînim yani. çünkü hamu gelek sazی و دزگاه جی گرتنه Pirî sazî û dezgeha girtiye yani ew polîtika xew kesinlikle qebûl nakin. Em hene, em êxwe ne, em ne mêvanin, em xwediyê malê ne, em ne mêvanin yani. Yani rejima qeyş xwe zilmekê giran li ser milleta Kurd, li ser bajarê Kurd, li ser şaredariyê Kurd zilmeke. Yani xelk bi îrada xwe bîne şaredarê xwe têk bike îca were qayîman bavêjin. Wayê rewşa qayîman jî li ortayê ye. قیوم چیت کنج بوی و از حقیقتا خوازم به بپرسم مهم ببم Eşter bêjin bêxê diziyê û ji dora xwe re yani ev ê AKP'lî ji wan re sermaye top dikin, wan zengîn dikin, dewlemend dikin, bawer bike tişkî din nakin. Yani tu razîbûna şexsê min ji qayîman tune. Xelkê Kurd çi kiriye ku qayîman davêje ser şarederiyan. نمونه کوسال دنیای هی الگوریته Yani tuneye min ne bihîstiye, min ne bistiye. Yani ancak rejimi faşist de ev heye. O rejim xwe faşist e. O dagirkere. Başka tişkidir hu bêjin bersiva û بجارتن خو جی جیتن اداره 2024 anda چند مجرمایه او سیاست سروین ها داخل و Belê. دیسا پلیتیکای قیومان دوره دایه د روجه دایه Zanim ez Kurda jî rexne bikim. Lazim me Kurd hêdî rêya xwe belî bikin. و هلبجارتنا پیش ودا Belê. و گله کو جاره کادنی جی برسوان قیومان بده پلیتیکای قیومان بده Piranî wê bidin. Piranî yani Kurd nerazî bûne. Nerazî bûne ama ji qayîman heye. Ego kesê got yani feyda wan berjemendiyê wan hene ew qayîman diparêzin. Wekê din milleta Kurd bi tevayî ez nebawerim. Bi tevayî wê wan qayîman red bikin. وان باجره آمده مردین وانه به سالانه قیوم هاتنه تعیین کردن سر بلدیان قیوم هنه خلکی شهردار هف شهردار بجارتیه قیوم نها بره واد بن اون پلیتیکای قیوم رژیم قیوم شو واد بینن والله politika rejima qayim em baş nabînin. Ne bi goreme, ne bi alî xizmetê da, ne de alî însanetiyê da. Em jî nerazî ne. چما Çima ka xizmetî tune û îrada me rakiriye. Yani ne evkê me, ne belediye başkaniyê me. û xizmet üstüne ve her tişt difroşin, dokun. اب یا حق اب یا حقوق الگوریته گلو ço hakkı hukuka eviya. Merv dikare eviya hakkı bu hukuka. Ne de ali siyasi da, ne insani da, ne bir gura gela da.
zulüm ev ya. Valla sistem kayım hiç khud ne ki yani devlet zor daye bak Ali van Ali Kurmanca zor daye ser van kayma davi madem okey naken se bravi çağı kat ne seçmeşmeyi nekin şuma seçme etkim çağı Burayı hiç olmasın becime vay me devlete me aveti ve dedi vali aveti ya çağı aveti ise bra becim evya vakin özle dedi bir bölgede seçmekte ne Pro madem var nekin hiç olmasın kaymi vay hadi diziye pevet çkin hakim dedi. Madem vay ha bağlara vay doğu bir per disa devki van derket vay disa diziye etkin. Madem diziye etkin devlet bir demek dest yok van işe ölç etkin. Madem var nekin ya da kesince hiç olmasın biraz seçmeyi nekin kim bana bejim vay hem de o diziye hem şkurt şey etkin hem şkurt dağıtın yani. Bir çağı biraz seçim lakin hiç olmasın melaz cizanı belki seçimte ne yok ne hakin. Yani onların kayyum ne kayyum hem naxwazin kayyum ne kayyum yani ser irada me ev kirin yani ser irada me hem kayyum tüccara kayyum naxwazin hem zaten de 2024 da lisel bijartine diğer bijartine hem kayyuma bişinin yani işte tamamı halkı Ahmedi o halkı Ahmedi emi güçte ve behevra emi tekayma bişinin. İhanet halkı Kürtler ihanet etkin. Sistem bu arı ihanet etkin. Çima sistem van tiştatine seri gelek. Ejbu tabi Kürda ve nebe. Mesela az mamosta mı? 30 sali mamosta dikiriye. Az cismi varız kabul nakim. Rejima kayyum Na. çava tebre ve birinlikte çava denir khine iktid Güçlüsün. Güçlüsün. Kayyum güçlüsün. Ki cananet. dedin ki ve Düdün evveli koy. va seçmek adeti ev seçim Jarji bidon koy. Kari vantı ne ucu kayyum abavine. Yani bir abavine me jarji bidon koy. Hem rejima kayyum hem dizi hesap dikin. Yek Carki ray me dizi me ne dayı me nekiri belediye başkanı wan haniye kiriye belediye başkanı bizor. Yani de kanuni Türkan daji kayyum tane asası. Me dayeki me dayı irada me dayı belediye başkanı xo ev yek düdyaji gavat kayyum be birate bere dizi te birate. Le her deri van belediyan mezeke güç dizi ne güç diziya dikir ne başya dikir. Ne xabate ki wan heye ne tişki wan heye çava ya be kabul kır. Em wan kabul nakin em de seri de kabul nakin dawiye da jab kabul nakin. Peki helbijartin te xoci helbijartina heremi te 2024 da çen mehedina. Ve ne çibkin helwesta ve çibe. Helwesame em disa binin aday xuddeynin namzet Mekki emel doravi bicivin em wi bijerin. Em wi bikin belediye başkanı yani şaredar em wi denci disa. Em qaymayı manas nakin. Halkıma madem kuşkus başkan ki seçmiş kirine ve danne şeredari ve zor desti çavnebari yani destan eser. Çavne bari zordesti jber çi te gelo. Jiber xeyr naxwazi Kurd ravin. Naxwazi Kurd bigine ciki binaxwazi hak hukuk yani. Ev haksıziyet. Peki ve Kürt carek adnet ve helbijartina peşame da ve xwedî irada xwe derin li gorî we. Valla eğer poziyoma bişewte gere em çarkat irada xwe derin ew bila qayyum bavên em ê irada xwe derin. قیوم سیاسیه نه جوایا ایرو قیوم هاتن سر بلدیا و بشارداریا هاتن جو جارو بو 3 سالی قیوم سرمایه هم نکارن بین اخوادر هم نکارن بیش اشد اخوا بینن نکو یعنی قیوم واناتن قیوم تشتکی سیاسیه به مناس ناکن و انسانی ما هنا جوان algo حبكي مجيوان كيمة حبكي و تشنجاوان كيمة جوان تشتا ممنونا أزي قلتن كيا تشكوارا هي زوايا بتركي بيجم قصري منenlerin debeko özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun kölelerdir. Namedi kölehenin. İcabaya cevap kurmancı te gotun guartın hun ba'de. Tu qayyumaka sistema koletiye kabul ki zordesti kabul ki. Koleti zordasti, kayyum zordasti. Vaya me aval ehval
seçmiş kirim biri belediye o derin destavezin nizam bir de şar mana digerin zaten mana pırın yani bçavi bir karın şar mana bigrin yani. Şeva helbijartinek adı jî de 2024 çend mehedna helbijartinek de. Peki wê hûn xelkê Amedê, xelkê Bakurê Kurdistanê hûn ê çi bersivê bidin iktidarê? Ya em raya xwe bidin ême hevalê me ciwanê me partiyê me kî janî şexs da ber me em ê ji bo wî bixebitin em ê raya xwe xwedin.